أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، صلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتبكى بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا خيرا عمري بكن، يعني وقتي قوم هو دچه عمري دكي كا خيرا وچقاسا، و أمي بحثا إنسانكي قو دچه حجي وعمري قالك أخلاقي وچاوا بي بهناوي آفره بي أمي بحثاوي بكن. قالي مسلمانا خدا عز وجل دو قرآن كريم دا وها قوتيا وأتم الحج والعمرة لله. خدا عز وجل قوتيا حجي وعمري جبونا خدا تمام بكن. قالي مسلمانا يعني مثلا بچاوا حج فرضا لقوري هناك مذهبا عمره جي ولو فرضا، ولقوري هناك مذهبا جي عمره سنة. قال مسلمانا خيرا عمري پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. پیغمبر خدا قوتيا عمره حتى عمره كدي، يعني مهو عمره كر حتى مهو هري عمره كدي بكي خطايد أرا وادا قوهات نكرن سيل دبن. حجا مقبول جزاي وي جنتا، مكافاتي وي جنتا. يعني قالي مسلمانا إنسانكي قو عمره كر دبايرا خطا كرن جارك دي مهو عمره كر أو خطايد أرايدا سيل دبن. قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا سقسق عمره بكن، سقسق حجا بكن، وقتهم هو عمره بكي گنهم هو بي عفو دبن، ام بيجن دينم هو ام بيجن فقيريام هو خود تعالى وي فقيرية سرم هو دراكي بسبب عمري. قالي مسلمانا إنسانكي قو عمري دكي، إنسانكي قو عمري دكي مهباني خدايا خدا، إنسانكي قو مهباني خدا بي ودعاش خدا بخوازي خدا دعاي مهباني خوا قبول دكي. قالي مسلمانا إنسانكي قو دچه عمري دكي دچه مالا خدا طواف دكي، إنسانكي قو طوافا كعبه دكي خود تعالى شست رحمي ليد باريني. إنسانكي قو الميج دكي لبا كعبه الميج دكي خودي چر رحمي ليد باريني. إنسانكي قو الكعبه شخورد ميزيني خودي 20 رحمة ليد باريني. يعني هر رو 120 رحم نازلي سر كعبه دبن. شست حب يقو طوافت كي، 40 حب يقو المشت كي، 20 حب يقو الكعبه ميزينن خدا رحمه الواد باريني. قالي مسلمانا إنسانكي قد كعبه دا الجامعة كعبه الكعبه دركعات الميج بكي المسجد الحرامي دركعات الميج بكي خيراوي ب100,000 الميجي قلنا الكعبية. بشتي قوم هو كعبة مثلا طوافا خوكر مهو الميجي خوكر مهو دركع السنة شورتكي مهو آواز زمزميد بخوي او آواز زمزمي جي شفايا. پیغمبر ما قوتيت بچن نيتي توي آوي بخوي جبويا، يعني جبونا نخوشي مهو بخوي إن شاء الله خدا جمهورتكي شفا. قالي مسلمانا إنسانكي قو دچه عمري ما قوش خود طوافا خودكي عمره خودكي دچه وان جهي قو پیغمبر تيد درباس بوا او جهي قو حياتا پیغمبر لي درباس بوا وا جهد بيني. مثلا دچه جنة المعلايد بيني بيركا پیغمبر عليه السلام حضرت خديجة الويدريا
اقربای پیغمبر الورن یعنی وی دری زیارت دکی مسجد جنید بینی جهه گو جناب پیغمبر را خبر دایا وی دری زیارت دکی مالا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبینی جهه گو پیغمبر لی هاتی دنیای وی دری دبینی پایرا برای خوا ددن طائفه دچن طائفه دبینن او جهه گو مثلا پیغمبر علیه السلام چوی دا و هات نوا رزکی الوید عدس نابه که هبو الوید مسلمان بو وی زیارت دکن جوی دره برای خود دن مدینه 450 کیلومترا گو پیغمبر بلنگا هجرت کری دچنه مدینه منور دبینن جامعه پیغمبر علیه السلام دبینن لجامعه پیغمبر علیه السلام لمیج دکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا لمیجکا د جامعه مدا قاسی هزار لمیجی باشقا جامعه دیه جغینی مسجد الحرام مسجد اقصای یعنی جغینی و هر دو مسجد دی مهو در رکعات لمیج لجامعه پیغمبر بکی قاسی هزار رکعت دی خدا خیرج مهو ریاض دکی مهو الجامعه پیغمبر مهو الشخور المیج دکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا ما بین بیتی و منبری روضة من رياض الجنة گوتیا ارا مالا من و منبرا من بخچکش بخچه جنتیا مهو دچه الوی دریش خور سنتات که مهو الوی دریش خور المیج دکی یعنی بخچکی بخچه جنت دا مهو شخور المیج دکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا انسان کی گوور سلام المبکی خدا عزوجل رحم المدوگرینی جواباوی ددم پیغمبر علیه السلام گوتیا انسان کی پشتی وفاتا من گوور زیارتیم بکی وکا گو بساغی زیارتیم کری ادی وقتی گو مهو دچه عمره یان دچه حجه هم مهو المکه هم جی مهو دچه مدینه زیارتا پیغمبر دکی وکا گو مهو بساغی زیارتیا پیغمبر کربه او جهه گوگوتی بخچکش بخچه جنتیا ارا مالاوی و منبراوی مهولوی درش خور المجد کی جو پیدا مثلا جنت الباقی باقی مظالم هو زیارت دکی لوی دره گلک مثلا کوری پیغمبر نبی پیغمبر پیرکا پیغمبر یعنی ابانا گلک صحابی دوی مزار که دنم هوی در زیارت دکی جو بیدا مهو بره خود ده احد جهه گو هفته صحابی لی شهید کتی مهوی دبینی مهو دچه بدره جهه زافرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مهوی دی زیارت دکی گلی مسلمانا مهو دچه او تپه گو ملائکت نازلی سر بونه جبو آلیکاریا مسلمانا مهوی دیجی زیارت دکی یعنی کنیوی وقتی گو مهو دچه کعبه آیری زوق کیا آیری معنویت کیا چونکو جهه وحیه مهو دچه سور مغالسی جهه کو پیغمبر علیه السلام جبر مشرکا دوختا هجرت دا خوب شارتی مهوی دید بینی مهو دچه هیرا مغارسیه جهه گو وحی نازل بوی ایلک قرآنش پیغمبر رهاتی مهوی دی زیارت دکی یعنی اوان جها جهه معنویتنا مهو لوی دره معنویتا مهو دها بهتر زیده دبی وقتی گم هوتی مدینه منور جی بره نابه و یسریب بو به پیغمبر بو مدینه منور مهو لوی دی مگو هم مهو پیغمبر زیارت که هم مهو جی بخچکش بخچه جنت دل میج دکی مهو المدینه دچه قبا مسجدیه مهو لوی دی المیج دکی پیغمبر علیه السلام وقتی گوش مکه هات مدینه القبای 14 روزا ما لوی دی 14 روزا ما لوی دره هات جامی آبا کر و پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر روز سفتا دچو جامعه قبای و شخور المیج دکرن
پیغمبر خدا گوتیا لمیجا لقبا مسجدیه وکا خیرا عمرک که خودش مهو ریاض دکی مهو دچه ویدی زیارت دکی مهو دچه ام بیجن گری عرفه جهگو بیوی حج چه نابی یعنی انسان که نگه عرفه نابی حاجی مهو دچه ویدی ریجیش خورد بینی مهو مزدلفه بینی مهو ام بیجن میناید بینی جهگو مهو رجما شیطانا دکید به شیطان بچوک و یه مزن و یه ارتم هلوی دی مهوان جهاد بینی یعنی کنیوی انسان کی گوهر عمری هر حجی یعنی معنویتاوی زیده دبی تدمیزین انسان ایزار و ریدال خودکن یعنی دجلال خودکن زلام گوان بیجن المملكة رتبة واتشبي لويد دبنا ياك رتبة متبة نامنن حمو عيني جلي وكروجا محشري تبيرام هو معنويتام هو دها بهتر زيادة دبي قالي مسلمانا وقت قوم هو تشو حجي وعمري قرك مهو خبرداني نباش نبيجي مهو دلي حوالي خو نهيلي قرك صبرام هو زيادة هبي مهوش حواله خوره ببه آلی کار یعنی مهو ازیتی نده حواله خوا ند اوتیلی ند اوتپوزا دا ند اوچاقا دا ند طواف دا ند سعی دا گرک مهو ازیتی نده حواله خوا مثلا گلک انسان دچنا حجی یان دچنا عمری دبی الله امک بری رش طواف کن حتی گو دچنا وی بری رش معلومه سقنتيا ازدحاما ملت زيديا جرك مهولونكي حتى قلت بيزيش ما وي كفري ازي ماتش بكم تي ازيتي دي خوجي تي دي حوالي خوجي ام هو ازيتي بدي حوالي خو حراما اما حتى توي كفري تماتش بكي سنتا چونكو پیغمبر ماتش كريا حضرت عمر جي او كفر ماتش كريا حضرت عمر قوتيا اگر من ندي تبانا قو پیغمبر تماتش كريا متن ماچ نت کریش کبر رگوت چکو نه فایداتا نه زرارتا هیا ادی گلی مسلمانا بالخصوص وی زمانه گم هو هر عمره و هر حجه گرک هیچ مهو نبیجه امی چن کبر امی ماچ کن جدور و مهو سلام بکی یترلیا چونکو زحمت حتا مهو هر وی ماچ بکی مهو ازیت ده حواله خوا مهو ازیت ده خوا بالخصوص شپیرکارا کسن لکلا بکرنای چونکو ازدحام چه دبی انسانی گو نه محرمی مهونا لاشه مهودگه هبدو بکرنای گرک مهوی دیقاتی مهو بکی برکی وجید جانا تلویزیون داد بینن هنک دبی امی چن بری رش طواف کن تدمیزین دسمالی و سری وات کبن یعنی به امریا خودی تکرن اوانا کسنلکلا بکرنای گرک مهوی دیقاتی بکی چونکو یا سنت او وقتی مهو طوافت که زلام نیزی کعبه بن پیرک دبری ام بیجن به ازدحام یعنی بچکی دوری کعبه طوافا خو بکن جبونا گو ازدحام چه نبی حرامی چه نبی قال مسلمانا د حجه دا د عمره دا مهو صفا مروایه جهگو حضرت هاجر جبونا کوری خوا لآوه گرهای مهوی دیجی زیارت دکی یعنی کنیوی انسان کی گوهر حجه انسان کی گوهر عمره معنویت آوی زیده دبی چونکو وان جه مقدس وان جه وحیه جه بلابونا اسلامی و اسلام جویدر بلابوا مهوا جهاد بینی مهوش خورا تفکرت کی مثلا وقتی گم هو حقیقتا دچه جامعه پیغمبر علیه السلام لبنی و روضه یعنی او دو قبه هنا یک جی قبه یک سپیه وکا زیبا یک جی کسکا او قبه کسک لسر روضه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی پیغمبر علیه السلام لوی دری مدفونه
وقتی گم هو روضه دبینی وی قبا کسک دبینی کیفام هو زحفتی دلم هو گلکی خوش دبی پشتی گم هو د او جهه گو پیغمبر گوتی بخچه کش بخچه جنت ام هو المش کر ادین هاولو چه کرنا بسرای ام هو تی ادیم هو سلام الپیغمبر علیه الصلاة والسلام دده امو پیغمبر علیه السلام جی سلام ام هود وگرینی مثلا نهال جویدر لویدری تصلاة سر پیغمبر بده صلاة ام هو ملائكت جهن پیغمبر به فلان کس کوری فلان کس صلاة السرتدايا سلام السرتدايا وقت مهود چه وده مهود به الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مهود به صلاة والسلام سرتبن يا رسول خدا پیغمبر بالذات به اراجي حسد كي يعني افجي شرفك قالك مزنا مو سلام الپیغمبر دي پیغمبر سلام هم هو دفگريني پي پیغمبر هم متركي ورده تركبا حضرت ابو بکر الورا خلیفه پیشیا مو سلام الوید دی دپای ویرا حضرت عمر الورا مهو سلام الویج دی بعدالت مشهوره حضرت ابو بکر جی براستی مشهور بو یعنی اوان چتا هموا مهود بینی انسان کی گو چو حجه و چو عمره دخوازه هر سال هری اما انسان کی گو هیچ نچوبه بلکی دخوازه هری عشقاوی هيا اما نوكا يكي گو چوبه ديت بي يعني حقيقة انساني گو چور دخوازه گو جارك دي هري وقتی چور دبي چما بري نها از نهاتما ادي خدا عز وجل حجي و عمري بكي نصيبي متفكي مسلمانا خدا عز وجل بكي نصيبي ما قد زمانك نيزدا بمالك حلال ام هن حجاخو بكن خدا عز وجل بكي نصيبي ما زمانك نيزدا بمالك حلال ام هرن حجا بيت الله بكن ام هرن زيارتا پیغمبر خدا زيارتا حبيب خدا زيارتا رسول خدا بكن درودا مطهره دا ام د وی جهه گود به بخچه کش بخچه جنت ام لمیش بکن ام سلامي ل اشرف مخلوقات بدن ام سلامي الپیغمبر انس و جنابكن خدا عز وجل بكي نصيب ما پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يا انسانكي وري زيارتا من شفاعتا من جير حلال دبي مهو خدا نا مهو پیغمبر حج پیغمبر بكي مهو د جنت دا بپیغمبر ربي انسانكي قد چه حجي د چه عمري جبونا يعني جدلي صافي ويقع ازيت ددي خوا دچيوا وادره دمك حش خدات كي دمك حش پیغمبري خدات كي انسانكي گو حش خدا حش پیغمبري خدا بكي خدا عز وجل يه خطاي عفو بكي د قيامت د جنت دجي يه بپیغمبري خدا ربي قالي مسلمانا حتى ممكن بي انسانكي گو حج لي فرض بو حجا خو بكي اگر گو نه ممکن جی بی ام بیجن مالی وی تیرا حجی نینا حج سر فرض نبوا و امکانا وی هبی گو کاربه هر شخورا و مکانا ببینی بلا شخورا هر ببینی حقیقتا انسان کی گو هری یه بخوزی کا بری نها از هاتبا ما خدا عز وجل حج و عمره بکی نصیبه متبکا خدا عز وجل شفاعتا پیغمبر جمرا حلال بکی جمرا حق بکی ما بکی لایق گو پیغمبر جمرا شفاعت بکی خدا عز وجل بکی نصیب ما گو د جنت دا ام پیغمبر خدا ربن خدا عز وجل زارو کے مصالح بکی حج کرنا پیغمبر و خدا عز وجل بکی نصیب ما گو عملگوری قرآنی و سنتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ام هرن خبردانا ما داوي حمد رب عالم ربن